Ćemo iz stojećeg položaja, spoji noge, spoji stopala i na udah podigni ruke iznad glava, isprepleti prste i ispruži kaži prste, Uttara Bodhi Mudra. I probaj zadržati ruke u ravnini ušiju dok se budemo njihali desno-lijevo. Još jedan udah ovdje, istegni se. Izdahom nagni se u desno, a kukove pošalju lijevo. Istegni laktove, udah natrag i izdah u lijevu stranu, gurni kukove u desnu. Još jednom udah u centar, izdah, nagni se u desno, istegni laktove, gurni kukove u lijevo, udah u centar i izdah, istegni se u lijevu stranu, gurni kukove u desnu i udah u centar, istegni se u visinu i izdah, spusti ruke pokraj tijela. Sad ćemo napraviti pun položaj, udah, Uttara Bodhi Mudra, izdahom nagni se u desnu stranu, ruke, laktove ispružaš, guraš kukove u lijevo i ostani ovdje, udah, i izdah, udah, i izdah. Još jedan udah, i izdah, udah natrag gore, izdah, nagni se u lijevo, guraš kukove u desno, ispružaš laktove, udah, i izdah, udah, i izdah. Još jedan udah, i izdah, udah natrag u centar, izdah, guraš kukove natrag i počneš se spuštati ravnih leđa dolje, do poda, dotakni pod s prstima i zatim opusti ruke, možeš slobodno saviti koljena, potpuno pustiti ruke, leđa, glavu i vrat. Zatim uhvati suprotne laktove rukama i zanjiši se par puta lijevo-desno. Ponovno opusti ruke, opusti leđa, glavu, vrat, neka vise. I sada dok su ti još uvijek savinuta koljena, uhvati rukama pete od ostraga, odnosno gležnjeve, i namjesti svoje podlaktice duž listova. Čelom bliže prema koljenima, udah ovdje i izdahom počni spružati koljena što više i glavom bliže koljenima. Ostani ovdje, udah i izdah, udah i izdah. Još jedan udah i izdah. I sada vrati koljena savinuta, isprepleti prste Uttara Bodhi Mudru, ispruži koljena, ispruži ruke naprijed, udah, digni se gore, izdah, pauza. I još pregibu natrag. Znači, spružimo se u visinu, nagnut se unatrag i šaljemo ruke što više natrag prema zidu, gledamo u prste, disa duboko, udah i izdah, udah i izdah, zadnji udah i izdah, udah natrag u centar, izduži se u visinu i izdah, otpusti ruke pokraj tijela. Sada zakorači prema kraćem rubu prostirke, otvori noge za širinu kukova. Otvori dlanove na van, udahom podigni ruke pored ušiju, istegni prste gore, trticu dolje i izdahom spusti se ravnih leđa u Uttanasanu gdje su ti ruke pored stopala i glavom ideš malo dublje prema koljenima. Udahom Ardha Uttanasana sada, polu pretklon, znači možemo staviti ruke ili naprijed ispod glave ili zadržimo pored stopala. Izdah, vrati se u Uttanasanu, pretklon. Još jednom udah Ardha Uttanasana, polupretklon, izduži leđa, pogled naprijed, izdah Uttanasana, glavom prema koljenima. Desnom nogom daleko zakoračat u visokog jahača, spusti zdjelicu i spruži koljeno, pogled naprijed, udah. I izdah, korak u psa, Adho Mukha Svanasana, otvori noge za širinu kukova, udah ovdje i izdah. I pogled naprijed, desnim stopalom između ruku, visoki jahač, udah, otvori ramena, izdah, ostani. Lijevom nogom naprijed, noge za širinu kukova i glavom prema koljenima, Uttanasana. Udah Ardha Uttanasana, izduži leđa, pogled naprijed, izdah Uttanasana. Još jednom udah Ardha Uttanasana, izduži leđa, pogled naprijed, izdah Uttanasana. Lijevom nogom iskorak, visoki jahač, spusti zdjelicu i spruži koljeno, udah i izdah, korak natrag u položaj psa.
Udah ovdje. I izdah. I lijevim stopalom iskorak, visoki jahač, udah, ostani. Izdah. I desnom nogom korak naprijed, Uttanasana, glavom prema koljenima. I sad istegni ruke naprijed, udah, digni se gore, istegni prste gore, trticu dolje, izdah, otpusti ruke pokraj tijela. Još jednom udah, podigni ruke, istegni prste gore, trticu dolje, izdahom spusti se ravnih leđa u Uttanasanu, glavom prema koljenima. Udah, Ardha Uttanasana, izduži leđa, pogled naprijed, izdah, Uttanasana. Još jednom udah, Ardha Uttanasana, izduži leđa, pogled naprijed, izdah, Uttanasana. Desnom nogom zakorači daleko natrag, visoki jahač, spusti zdjelicu, pogled naprijed i sada se podignemo gore. I na kraju dignemo i ruke pored ušiju i ostajemo ovdje. Udah i izdah. 2 udah i izdah. Još jedan udah i izdah, spusti ruke u pod. Lijevom nogom korak natrag, ostani u položaju daske, Falakasana. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah, spusti koljena u pod. Digni zdjelicu gore kao mački, naprijed s tijelom i spusti prsa, čelo u pod, položaj Samudova, štanga namaskar. I onda otpusti noge, otvori ih. Udahom digni se u kobru, ramena dolje, prsa naprijed, pogled gore. Izdahom položaj psa. Desnom nogom korak naprijed, visoki jahač, pogled naprijed, udah, dignemo ruke na kratko, istegnemo se i izdah, rukama u pod. Lijevom nogom korak naprijed, Uttanasana, glavom prema koljenima. Udah, Ardha Uttanasana, izduži leđa, pogled naprijed. Izdah, Uttanasana. Udah, Ardha Uttanasana, izduži leđa, pogled naprijed. Izdahom Uttanasana. Lijevom nogom iskorak, visoki jahač, spusti zdjelicu, ispruži stražnju nogu i polako se digni gore. Na kraju digni još i ruke pored ušiju i ostani. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah, spusti dlanove u pod. Desnom nogom korak natrag, dođi u položaj daske, ostani. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah, koljenima na pod. Digni zdjelicu gore. Naprijed s tijelom, prsa, čelo u pod, položaj Samudova, štanga namaskar. I otpusti. Udahom u kobru, ramena dolje, prsa naprijed, pogled gore. Izdahom u položaj psa. Lijevom nogom iskorak, dovedi stopalo između ruku, visoki jahač. Digni se gore, udahom ispruži ruke i izdahom spusti ruke u pod. Desnom nogom korak naprijed, Uttanasana, glavom prema koljenima. Stegni ruke naprijed, udahom digni se gore i stegni prste gore, trticu dolje i izdahom otvori ruke pokraj tijela. I namjesti se za Parivrita Parshva Konasana, položaj istegnutog intenzivnog istezanja sa zaokretom. Znači, otvorimo noge, velik raskorak i onda ćemo otvoriti desno stopalo 90 stupnjeva, ruke na vrh zdjelice i digni lijevu petu od poda. I sada zarotiraj kukove u desno, udah i izdah, spusti lijevo koljeno u pod. Namjesti prednju nogu da je koljeno iznad pete i spoji dlanove u Anđeli mudru. Udah ovdje, istegni kralježnicu i izdahom zaokret u lijevo. I sad stavi desnu nadlakticu na lijevo bedro, lijevi lakat usmjeren prema gore i odgurni se od noge dalje i dođi u zaokret, ramena spuštaš prema kukovima. Ostani udah i izdah. Ako želiš ići dalje, podigni desnu nogu od poda. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. Spusti koljeno u pod. Okreni se naprijed. Ruke na vrh zdjelice i udah, ispruži koljena do kraja. Izdah, okreni se naprijed. I onda otvori lijevo stopalo 90.
Digni desnu petu od poda i zarotiraj kukove u lijevo. Udah, izdah, desno koljeno u pod i namjesti lijevu nogu da je stabilna. Spoji dlanove u anđeli mudru. Udah, izdah, zaokret i desna podlaktica na lijevo bedro, lijevi lakat gore, udah. Digni se dalje od noge, izdah, ostani u zaokretu, spuštaš ramena prema kukovima. Ostani, udah i izdah. Ako želiš ići dalje, podigni stražnju desnu nogu i spruži ju. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah. I izdah, spusti desno koljeno na pod, okreni se naprijed, stavi ruke na vrh zdjelice i udahom ispruži oba koljena do kraja. Izdahom okreni se naprijed i dovedi noge zajedno. Tula Dandasana, položaj ravnoteže, okrenemo se prema kraćem rubu prostirke, ruke su na vrhu zdjelice. I možemo početi sa lijevom nogom, korak natrag, udah ovdje. I izdahom, lijeva noga vodi gore, spuštaš trup, pogled u pod. Sada ispruži stopalo i onda otvori samo nožne prste. Ostani ovdje, udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. Udahom natrag gore i izdah, ostani. I onda desnom nogom korak natrag, udah. I izdah, vodi desna noga gore, spuštaš trup, pogled u pod, ispruži stopalo i raširi nožne prste. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. Udah natrag gore i izdah. Opusti stopalo, otpusti ruke dolje. Sada ćemo se sjesti na pod. Sjesti na pete. Za Simha Vajrasanu, položaj lava. Ovdje kad budemo izdahnuli kroz usta, ispazit ćemo jezik i pogled usmjeriti na vrh nosa, a ruke su na bedrima i u tom trenutku u izdahu ćemo pritisnuti ruke malo jače u bedra. Duboki udah kroz nos i izdah kroz usta. I zatvori. Usta još jedan put ponovimo isto, udah kroz nos i izdah kroz usta. I onda idemo dalje u Šašangasanu, položaj zeca, zakači nožne prste i sjedni na pete. Rukama uhvati pete, udah, otvori grudni koš, izdahom zatvaraš grudni koš i dovedi vrh glave na pod, blizu nogu. Digni stražnjicu i kada želiš cijelu težinu staviti naprijed na glavu, nastavi disati duboko ovdje, udah i izdah. I u svojem ritmu. Još jedan udah i izdah. Sjedni natrag na pete, digni se gore i otpusti stopalo u pod. Sljedeće ćemo napraviti obrnute položaje. Prvo stoj na ramenima, Sarvangasanu, i onda položaj energije, Tejasasanu. Dakle, treba ti mjesta iza glave. Prvo legni na leđa i stavi koljena na grudni koš. Dlanovi su u podu, udah ovdje. I izdah, istegni noge. 90. Sljedećim udahom odgurni se od poda i podrži rukama leđa.
Idemo Tejasasanu, noge prebaci preko glave. I sad opusti stopala u pod i rukama uhvati gležnjeve, nastavi disati duboko. Još jedan udah. Izdah. Rukama podrži leđa, saviješ koljena i vraćaš se u pod dio po dio. Možemo predahnuti na trenutak u šavasani, položaju pretvaca, otvoriti noge, ruke, dlanove prema gore i zatvoriti oči, opustiti se. Možeš otvoriti oči, namjestiti se dalje za Uttana Padasanu, to je leteća riba. Spružit ćemo noge i staviti ruke pokraj tijela. Dignuti se na podlaktice i doći na vrh glave. I onda kada se namjestiš na vrhu glave, kao u položaju ribe, onda podigneš noge, spružiš nožne prste i podigneš i ruke isto. I nastavi disati duboko. I onda pusti sve u pod. Ostani jedan trenutak ovdje u ležećem položaju. Možeš otvoriti oči i okrenuti se na desni bok i doći na dlanovi na koljena. Uttana Šishosana. To je sličan položaj kao Anahatasana za srčanu čakru, samo što ćemo bradu staviti u pod. Dakle, koljena su ispod kukova, od 4 ruke dalje. Spusti prvo čelo prema podu, grudni koš prema podu, digni zdjelicu i u ovom trenutku brada u pod, pogled u daljinu. Nastavi disati duboko. Udah i izdah. I sami. I onda se polako podigni gore, vrati dlanove ispod ramena i dođi u sjedeći položaj. Možeš se okrenuti naprijed. Radimo Bharadvajasanu, položaj Bharadvaja, to je jedan zaokret. Počet ćemo ovako sa desnom nogom u vanjskoj rotaciji. Lijevu nogu možemo ili držati ovdje, ili ako možemo ostaviti polulotus. Znači radi danas u polulotusu. Zatim lijevom rukom idemo oko struka i probamo uhvatiti nožne prste. Ako ne možemo, samo držimo ruku na struku. I desna ruka će ići iza lijevo koljena. Udah ovdje, stegni kralježnicu, izdah, otvaraš lijevo rame, ideš u zaokret. Pogled unatrag. Ostani ovdje, udah, izdah. I sada samo okreni glavu naprijed i onda bradom ideš prema ramenu, znači gledaš prema desnoj peti, a ostaješ u zaokretu sa lijevim ramenom. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah
I izdah i okreni se naprijed i otpusti ruke i noge. Sada lijeva noga ide u vanjsku rotaciju. Desnu nogu možeš držati ili ovdje ili ako možeš polulotus. Desna ruka ide oko struka i probaš uhvatiti stopalo, a lijeva ruka će ići iza desnog koljena. Udah na mjestu i stegni kralježnicu, izdah otvaraš desno rame, pogled unatrag i ostani udah i izdah. Zatim vrati glavu u centar i spuštaš bradu prema ramenu i gledaš prema lijevoj peti. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. I još jedan udah i izdah i vrati se u centar i ispruži obje noge. Zatim ostat ćemo ovako s nogama ispruženima po dužini prostrke za dandasanu, položaj štapa. Probaj sjediti uspravno i na način da imaš ramena iznad kukova. Ruke su lagano jedan korak unatrag i pritišćeš ramena prema dolje, zapravo lopatice prema dolje što više i onda još lopatice zabijaš u gornja leđa. Bradu lagano vuci unutra i pritišćeš noge cijelo vrijeme u pod, zatežeš stopala. Udah i izdah. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. Idemo dalje u položaj štipaljke, paščimotanasana odavdje. Uhvati sa dva prsta, s kažiprstom i srednjim prstom nožni palac i palac ruke pritišće vrh palca noge. Udah i stegni leđa i izdah. Spuštaš čelo prema koljenima, laktove otvaraš u strane, ramena vučeš, povlačiš prema kukovima. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. 4 udah i izdah. I 5 udah i izdah. Udahom digni se do pola, izduži leđa, izdah ostani i stavi ruke od traga iza leđa, malo dalji korak za Purvatanasanu, položaj obrnute daske. Dignemo se gore, znači utisni dlanove u pod, digni kukove, nožne prste u pod, dižeš kukove, opuštaš glavu i dišeš duboko. I zatim se vrati u pod i možeš se namjestiti za završno puštanje u šavasani. Legnut na leđa, otvoriti ruke, noge, dlanove prema gore i zatvoriti oči.